Shubor nakaslem jong unong san hima. Uway unongnya tuk-tuk, ulaklat haju. Kadba uway pat ubasyong hadin ulaman saujer, hadin baka tuk-tuk kabakilasyong, bat pen hairstad bha, karalit bantenra na din jong kaway katrok kabalas niyo, bat pen yang hasurok ba National Highway 6, kabadang hap hapo kasyong Erpakon Riboy District. Kat kum ka kubor balayo lum, layatu bakani ka jingja kalaja hakapor kumbah nyobaji AA, kat bakate ka tuk-tuk kabadan yo registration number ML Shipho D Iway North South North, kadang hiar syaki benta jong kasor nongpo na Shillong, bat namar ka jingpen hairstad chaba palat, unong nya kate ka tuk-tuk, umla syu bante lakam, bat let banten ra bed na din jong katrok kabadan yo registration number ML North South D South R Nyo Iway. Kibor pulit kathanat kilapoy marmar ha kate ka jaka, ban palong ya ka jing tokit, bat penkit no ya baro arngut syanong po civil hospital, manyo jing sumar ya ute ubamen saujur, bat ro lale postmortem ya ute unong nya ubalaklat. Syu nakalyang kibor pulit kilayat ru, bakite ki arngot ki klem phong satya ya ka helmet, kabade kaway nakadaw jong ka jing klat unong nya ubalamen saujur ha ki benta jong ka kli. Kumban syukudaw nakalyang kibor pulit kathanat nong po, kilapalong ya kajing sam ya ki helmet nak benta kinong nya arshika ha ki khendiat tayo, kibala dep kumshi benta banyada ya ki ha kajing ja tingko kali. Henry wat hadian kani kajing shim kya kibor pulit ru, bunsen layo i bakinong nya arshika kim jupong satya ya ki helmet, kabawan ra ru ya kajing du jang ki babun ki mensim. Nahay